This was one of those times where it happened, that thing happened, that magic happened, and was captured on tape. But it happened that night. Wine Jam je ena taka lepa filozofija, lepa zgodba, ki jo je soustvaril moj prijatelj Kika Vladimir Stanolovič iz Beograda. Tam je lani začel 25. maja, torej dan mladosti, s tem gibanjem, ki je povezal vino z glasbo. Predstavljali se bo tam malce manj kot 100 vinarjev mednarodnih. Sam koncept pa govori o tem, da je to vinski urbani festival, bolj sproščen. Zamenjali smo bele prte, mize, hotele, dolgočasne zgodbe, v bistvu že preživečene 100-krat z nekim modernim utripom. Tudi celostna podoba temelji na simbolih Ljubljane, kakor je zmaj, kakor je Prešeren pa Julijas, pokončno držo kozarčka z Drolca in nebotičnik, kjer se bo zgodil naš after party. Danes bomo mi predstavljali tukaj naša 4 vina, ki je puro, naša penina nedegoražirana, kar je tudi eden izmed naših glavnih proizvodov, tudi poznanih v svetu zelo. Savignon, modri pinot in naš nov produkt, ki je ambra, sivi pinot, mal maceriran, izredno lep, svež, mal na roze barvo, ambra barva. Tako da tudi mislim, da paše k današnjemu dogodku, svežemu v pomladnih mesecih. Can you share with us maybe the menu of this night, of this festival? What are the specialties? Yes, tonight we have it's a grilled octopus, which has been cooked before. And so it will be the whole octopus. Some I will brush it with some squid ink, so to give a bit more flavor and color effect. And then after it will be toasted in olive tapenade, which is olive puree with a bit of capers. And some basil puree. This is toast, and this will be resting on a potato salad, fresh salad, which is with some seed of how do you say, mustard seeds, and then young onions and red onions as well, toast in potato which are cooked and sliced, and then this will be resting on the octopus. Delovanje naše kmetije je, bi rekel, po biološko nekako. S tem, da gledamo bodisi v vinogradu kot v kleti. Tako da naša vina niso filtrirana, nimajo konservantov, tako da praktično so čim bolj naravne. Domovina vaših vin? Domovina naših vin je, bi rekel, smo na meji med Slovenijo in Italijo. Kmetijo imamo na Oslavju, to je na italijanski strani. Vinograde pa imamo tudi v Sloveniji, tako da bi rekel, smo skoraj 1:1. Tako da danas možemo reći da veliki broj vinara ima jednu potrebu interaktivne komunikacije sa tržištem i ovakav tip događanja, jednodnevni, koje mi zovemo festivali vina, su došli, bih rekao, jedan novi moderni standard komunikacije proizvođača vina sa potrošačima. Why do you have to be so far away, far away? Wish I could be with you every day. Was it real, or was I imagining things?